Ningizimu Afrika ngiphinde ngibingelele nkuso kwale studio la ngempela ke ngosento wakho Sibongo from eShowe kodwa ke abangaziyo bangazi osoka le studio bathi ngiyisoka le ngane friend yami ke leyo kodwa ke uwabo ukuthi mawuqala ukuba umbizo ungene ku YouTube lapha mawuvela kuwena bese upressa usubscribe usearch ukuthi soka le studio picture ebese uyasubscribe ngalo kwethu la eceleni kwami ngiphethe ubhudi la emcimbini esibona umcimbi woliko ngiphethe ubhudi umfowethu othe ngibafu nami awungifake nje thasi nembuzo ngoba baba masibingelele nje kwamukela soka le studio picture sababingelela ababukeli bonke jikelele Tanzania sabingelela saluti la mfowethu ngakungakutshela ukuthi ubani igama ngoba usuka impela uyabuza so ukuthi ubukele ukuthi ngabe uyiciko noma usophola kodwa awukamaciko ngabe uba umukha mina noma ngeke ngisho ukuthi ngiciko noma ngisophola kodwa ngithanda ukuhlabelela ngithanda amahubo ihubo nje mina ngiyihubo ihubo lona engithandayo nalini kambe nje ngapho ngasiqhubeka ngawusile nje imithi emibili yale ihubo olithanda kakhulu liyele lophuma kulona ongene ngalo njengoba ngikhona lapha bengizobuka nje amaciko ngothando lokuthanda ukubona abantu benza izinto ezisuka enhlizweni yabo nokuziveza ukuthi bazi ukuthi bangobani kodwa nje mangalithola ithuba bengathanda ukusho imicu emibili emithathu yamahubo ngoba iwona umthandazo wethu singabantu siyisizwe simnyama. Lento yamahubo yakhala kanjani wena ngabe into owayifunda ekhaya noma into oyifunda esikoleni noma yini eyayingena kuwena egazini ngokuyizwa ekhambeni khumbula futhi ngithe kuqalela ihubo leyini mina ngihubo ihubo lingaphakathi mina umuntu omthandazo ngumuzulu uma ngithandaza lehubo uma ngifuna umlando ngithole ehubeni ihubo yimi mina hayi ihubo luwe wena wehubo futhi combination iyahlangana kanje phakathi kasinamba hayi madoda ulungile ngane kwethu njengoba nizwa ukuthi umfowethu useshiya ukuthi uyihubo nehubo liwuyena ngoba awuphinde usithi nje ihubo loliphi ozizwe nje usemzweni wokuhuba lingamanje
yabona le hubo le mangabosi ngangizafunda lapha e-primary ngithanda kakhulu obhuti abadala ukuze belukuba amabezinga lapha ehambeni belukuba beshona phansi ezani so ingakho uma ulukuba ungizwa ngilivuma nami ngithi awu sebekuba bona sebeyithwele inyamazana nami becula bethayenza amangwane ekuseni bethi awu sibahlangabeza lapha siyabashana ithi awu so nje baba ngiyangithokoza kakhulu ukuthi nawe unayo le baba iluphi njengoba mfethu uyicela ukubona ubani njengoba umuntu othanda amahubo ngithanda ukusho kubantu ukuthi njengoba umdali wakudala waqeda wakuthanda oyinto oyini sure akuyiqanje ngento oyini sure ungathandi enye into yabanye abantu eqhamuka nabanye abantu ukubonga lokhu uNkulunkulu noma umdali akwenze bayini appreciate amazwi baba ukuyibongela kubantu abazobuka lo mbukiso bese beyakho like lapho bekhombisa ividiyo yakho bayithakasela amazwi nje okuyibongela amazwi bawani ngiyabonga kakhulu uma isizwe simnyama singake siyikhuluma ukuthi sibonga siyithanda ngoba ngisho ukuthi bonga lokhu khona nalokho akwabele khona ngiyobonga mina uma isizwe simnyama sibuyele ezimpandeni zazo Ningizimu Afrika sokuthatha sikubeka ngokubonzeka la emcimbini ewolibo bathi ewolibo awathi lapho khona impela zibulalana uma awathi uma certificate konyeliswa abantu abenze kahle nosokozo awubona bavotelwe kahle ngoba nje bekuvota kade baqala ukuvota bazofika closing date kumnandi nje yazikhona ke la endaweni lapho ukuthi ungaphepha ukuthi ngathi ku-place khona manje ngokutshela umbukeli lapha siku Anton Lembede Estrad kwi-Albany Hotel Lungile ngani zakwethu ngiyathenzizwile lapho Anton Lembede eThekwini ngemuva kwe-workshop e-Albany Hotel nami phela ngiyifuna ngaze ngayithola le ndawo manje ngiyafuna ukuficile ngifikile noma kanjani zakwethu okwabo ukuthi uma uqeda kuba lo mbukiso bese uyasubscribe lapho kuSonde Studio Captures ku-YouTube bonke zobe sokuthola sekungena onondina asibonke.